MLA ka mau pelang konstituensi uba Eugene Sonling do haka arpui trik no pra arjar arpui ulayo biang ban play pat ba yo mau nongrim jang ka Surok Hadien ba kani ka Surok kelas ni na kada jang ka jingtre ki company balaslam ki pat ba kila angnot ban yo biang ka Surok ka babha baling ba ka jingtre stop u MLA barem ka mau pelang konstituensi uba SK Sun bam kwai hadwaru blai bat mendapat layo ban bu yo mau nongrim da uba Eugene Sonling do kunjung ba SK Sun madu dairu u MLA ba manta jang ka mau pelang konstituensi haka tega sengi haswa ban play pat ba la penlong shwai ka jingelang haka jingedan lang orang ba shnong ki officer ka PWD ki SDO ki riorang ba bat kiwe oi ba cepesan kirang baaidan lang ne nya kumjo epi ki nok shnong nok me nok pa kumjo te kani kalong kasi kabakmen yangi bara kamtam epi ki nok shnong kumba playa ut ba play angnot kumbay la mai khang hi pa mata kani ka Surok shnong ka jong pi kumbla krani rang ba shnong mene spang ka jing ka jong pi hakini ki sngi ki blayat ka balet ka bay day ka kot ka khia ka bay day ba kamay ka roy ka pari lingba ka jing bambha ka Surok tementa ngaso badong ba ka ba pilaya tmu ba pilaya angnot ni sala bun penurlong no eki tengah sim kene kabu bangan kuntu bangan kerpat kendang yaki kontraktor ki bayo menteri kam ya kene ka Surok ba ai kakam ka babaha ai ka Surok ka babaha kendang ba nim don kam man khmi lenti man penbha biang ka Surok tang Hadien arsnem mai snam ka Surok kadi benne tangila kat bangila benne kham slam mencuri pe ka ju ka Surok jan mana ka arsnem ka laisnem khnang ba nin yo pat ban pen bha sekiwe ki Surok ka wewe ki snong ba hap ane konstituensi tanga kerpat ka jing trailan ki kontraktor tanga kwa ka jing ai lang khti kumon khti ka diang na phi ki nok snong ba phi trailang panumdon ka jing ya thot ka por ba trai ki Surok tetang ini kentien no aku aban ai kublai pi bro ba klai poi akan ni ka step ba pinyuannya don lang ni bang ibu ini mau nurem mata kan Surok tanga ka ba ka kublai ka ba kong sade kale sipa blamat phang ya kan ni Surok ba ka ji angnut ka jong iru kumjo kuma pi ru pi angnut min sai pen orlong ya ka tang ini kentien kublai sibun blai na pukul doi we ni gida bangi hab non pliu nu mau ko an pen pau biasa sian ke jing ai kulai ka Shillong Marbisu Pdengshnong bakala sha ai piluli kumba nyosnem ai menchuang sai ba kinya ti kali company kumbala kedo event girang ba mene por bilang sna de bypass to haj kala du ka Surok nu du ti por tambah ngi khlemla ban maromot no mardor kumba ka jing thungu jong ka department lengi don box sibun ba hatasnam arhajar arthok Berai mat, ki kelamang pisah kerpang, nakaliang ke government, ban penbah ban maromot yang ti Surok pula penduk ki kali kompany bayar. Te kendiat habedai bat kani ka jing penbah yang ini Surok pula duk, ngatrai nginumla klem dak mau lem ya rangba SK Sun bangpa dua bulai, meliu barim jang kani konstitusi. Bola bodien ya kani nakapor sa kapor nado bilawan long MLA harus marjar hatra bat nilayo na sanction marjar arpo hagador ka ba arklur ndai puilang propsan hajari te kata ka dei 1 kilometer nak tainal singpol do ni apo Pynjot te kadon station creek motion karang ni atraw bat kadon do kathi nak thina po orang scan setu sa ma kotem kumalar baru gini Surok nilai awak order bat ka jing pentrai dengan trai kita sulah keluar nak yang kontraktor nak yang office SDO jing ili ba lendam la keluar bani island ni kermen ba trai shwa ka liur jong kene ka sedam keperluan tidak ada bani pendap ni kam nomor bon ni kontraktor kita nang ni Shillong ni de kermen kiru gini angnot i bandap keluar kene kam de sasisian biang ai problem wi fi baro da bagan shop ni
Jadi kasim lu ini kalat, nama pula dia tak kapor. Pan aku beli Christmas piwe. Tahu beli ke jingsuk undan lang pat kibaro. Wakit yang kibaro. Saya sih boleh sebut. Sebenarnya Pdengshnong, semalang ini jangan yang mengapa sistem musnah. Kalau kedua nak mengapa ko Pdengshnong, benar kedua nak mengapa Shillong. Saya kalau ngomong bicara, kalau ngomong sistem bicara, kalau kedua nasim bakar ini Facebook. Ya, dulu kan kalau kalau ngomong itu punya jumlah ini bukan suruh umur ini senduk nong. Ngambil Shillong nama kata semua tu, namun penting Shillong kena Shillong sentam. Yang asal Shillong badang, namun alek waktu. Waktu itu nak leni kena Surok. Kita anda tahu aku mungkin yang berbahasa Shillong sama ulah. Dan sampai dia berkedap berhai setiap sedih mau berbahasa Melayu. Nongin don Shillong. Jadi semua Ini yang Shillong na semua betul ya kan. Memang 4 don UMLA benosnya semua badan. Ngabot. Banas pun seluruh perlu ditang menyelek pun seluruh. Mau badan sudah menyelek baik dengan tak. Memang idon kam. Long beri bersebentar. Dan udah long satu isiru. Panting rap Pdengshnong Pdengshnong. Kalau kemungkinan wajib, bahan piknik sama melai kali wajib semua. Jadi beliau berkali isi. Bahan ngahing orang, bila dia belum buat kebiasaan long ngasaitin 6 nak badan. Maksudnya,